Nkubitu ndene ya huduma ya One Light Ministries. Ninkwenda kugwata barabondhe bategerete TV yetu ya Weru ugeni rukirwa narua tukiambiriria ntumiri yetu turombe. Mwathani wotu ra Kenya na Kenya rietwa ya Yesu Kristo ituchokeria nkatho na nchune nonto boto antu kwenge njega mwathani ekumba kumenya Jehova ne kumba kuja mbere yaku mwathani twina barabondhe bategerete TV yetu ya Weru ndene ya nthiguru yetu ya Kenya kana inyaume nthiguru ije Jehova itu kuromba mwathani waraniria baturukirwa narua baba aria na nkoro cietu twitiyari kuigoro gutwira na mwathani nyuma ya program ije kana nyuma ya rwari ruru baba tukethera tu kuigwa no kethera uri utwariria twiromba ya mwathani tukimya utuyegwa no gatubwithiria ritu na Yesu Kristo mwathani twaromba no shokia nkatho inko gwatogeni barabondhe bategerete turenda kwarirukira narua mantu yakonie mwiri wa Kristo na maromba mwiri wa Kristo na maromba ndenda kuambiria na kuga kanisa ya Yesu Kristo eshiarirwe na maromba tugategera ikura murungu ndene ya mathithio ya tumwa imwe kwambiria mustari wa 14 mathithio ya tumwa imwe mustari wa 14 Biblia yetura nabo bonthe ibakara bari muru yumwe bakirombaga bari naka bamwe ona Mariamu ngina wa Jesu ona atana bangina igitarera Jesu engeri etete witiegoro na tigire arito bawe arabera bakauma Jerusalem barombe mwanka murungu abae inya ira yumete guru na kirikaniro gya twira atiri nabo bonthe ibakara bare muru yumwe na bakirombaga na ko antu baratono ketwe ne Jesu netwe twetawa mwiri wa Kristo no twethire tumite kanisa mwanya ende tumite makanisa ya jonthe turea Kristo netwe twetawa mwiri wa Kristo narukirwa narua rotatura murungu rwetura atiri netwe bati kwethira twekara amwe na twena moro yomwe na twena maromba kana tukirombaga na kwa kanisa e Yesu Kristo inyeyo yonekana ke maromba inye mu Kristo wenthe yonekana ke maromba kirwe kuno ruria mathithio ya tumwa tugategera maitho ya tumwa ijere mustari jwa mbere yetwera muthenya ywa Pentecosti ywa kinyare bonthe ibodhrani amwe muthenya wa Pentecosti yo kinya bonthe ibari be kudhranu amwe batau aka mtu eto arombe bwawe nonge arombe bwawe ko kanisa ne bati kwethira egetirimana amwe no ntuba kuromba na te kanisa yake kinya michi yetu ne bati kwethira yena madhabau ya maromba omuchi nonto mantu ya mainge yara ya ukinyela Kristo no yaumbe kuombekana gukulukira inya ya maromba mwiri wa Kristo na Kristo baba inge ibatiganete na maromba na ukeyotigane romba we mu Kristo utethira we na inya egweta na mbere uri mu Kristo kambuge maromba neyo mwendede ya nyuma yo mugongo yo Kristo akwethira tena maromba ukethira wena wonje bobunge muno ndene wonokye bwaku ndene mushiyo yaku ndene ngweku ndiaria mantu ya mukristo na maromba igitara torende yetu ya Kenya ikwenda maromba ya mainge sana ne kwenda ara Kristo bonthe bari bedre omuntu na kurombera mugongo yo yetu itukurombera atongeria betu nonto tenjere ngetomba kwethira twena weti na mbere bobwega tukeya kwethira nitwagite maromba
mukristo akiakwaga maromba nethaira ari antu ogwati bunene muno bwa kuringithua ni munthu nkoma kankwenda umenya atiri kwina munthu tukurwanwe nwene nkoma na kwou itubati kwithira twina maromba nikenda tumba kukara tushiandite tweterete gucoka kwa mwathani wetu Jesu Kristo. Nikwenda tutegera Kristo wengwa ari nthiguru iji ni atiaritie mantu yakonie maromba na nkaromba twite ndene yukuria Mathayo Mathayo ithanthatu ikunira Mathayo ithanthatu mustari wa ithanthatu Biblia riuga atiri twambirie mustari wa ithanthatu no tutagerenya mustari wa itano Biblia riuga atiri na nderia bogatua kuromba kwa Jesu atotwira kethera tukaromba ariuga nderia bogatua kuromba Jesu neregerete mukristo wenthe ethera ari na maromba na kirombaga kwa nderia bogatua kuromba ugategera mustari wa ithanthatu ikunerea Mathayo ithanthatu ugategera mustari wa ithanthatu na yo yetira atiri ende gwendere okuromba haria mbere toro nderia bogatua kuromba yaune maromba yatukuromba twingei aya yoyonge na yotora ende gwendere okuromba kwa tukiromba twingei no batkwethera kinya wengwa ukiomba kuromba uri wengwa kwina maromba ya kuromba twetwinthe turi kanisa na kwina maromba ya mtu nwe arabati kwethera akiromba ari wengwa nonto mustari wa ithanthatu yetwira endegwe nderia ukuromba kwa tukiromba twetwinthe no bati nawe uri wengwa kwethera wina gitara yaku ria kuromba endegwe nderia ukuromba mustari wa mugwanja Mathayo uyu tukuthoma ithanthatu mustari wa mugwanja watwira atiri ninge bukiromba akristo atana baba ari baba ashiari betu atanochia na twana twetu nara bure ninge bukiromba kwou utiomba kuendelea we mukristo ukeya kwithira utena kanya kamaromba ndiaria mantu ya maromba igitarira mantu yaingite muno ya kugwata mtu mwankoko na kinyogoro ukienda kuromba ndake mwe ukethira kinyano mamire utiraomba kuromba maromba yabati kwithira batu turi ya Kristo tukiomba kuromba magita yonthe tukiomba kuromba gonto kunthe tukiomba kurombera manto yonthe magita yonthe twithe tukumba kuromba gonto kuonthe twithe tukumba kuromba manto yonthe yethire tukumba kujarombera Biblia ni utwira atiri twasumbuka nonto bwa kinya buriku ndene ya yukuria Apilipi inya kuambira ithanthatu Biblia atwira wetonto bosumbura ende ukolokera maromba na kwerenchana mwabatu yetu iyamenyewe ni Murungu nakwenda kumenya mwabatu yetu Murungu nakwenda kumenya nimbi tukwenda ndene gitarere kana ndene yoturo bwetu kankwenda kubwira Kristo nanto bonde baraba ntegerete ndene TV yetu ya weru wonto kuande kurakuri no utomeromba yaku ria kudhuranira njira miaka 5 ekeja no utomeromba yaku dekadhuranira njira siana baku miaka 10 ekeja kana kaka wina ko kanini no ukarombera kithomo giako ukarombera ngugi yako ukarombera uturo bwako nonto nthiguru ni uyuri mantu ya maingi muno ya kumba kuringa muno hana baraba umete kria Kristo kwa une romba wombo otoma reeta wetera mwana oku miaka 10 yeyete iromba no retume reetera mwana oku eitara eta kuandikwa iromba no retume reetera mwana oku eitanyara tonya ndene ya murano a Kristo tokere ni tuambirie maromba ni mantu ya mathuku muno tukiakwaga maromba nonto tukiakwaga maromba katoka munthu nkoma inye utura ende tweta ke Murungu twamweta Murungu akaomba kurungamana na batu ndene nthiguru eji nonto ndene nthiguru eji batu tureo igitare kai na nyume igitare turi nthiguru ya thira
tugeta nike na tomba gwita kiri baba tombo kana no matuko yate na muthiro na tweta nore ni atatukera murungu ni utwathithirie igitarira twetagua twithira tukiromba nkenda utegera yukunerea Luka 11 na tugategera mustari wa mbere dene ukuria Luka 11 tugatega mustari wa mbere ibwega wontegerete nonto inkumenya kwambiriria ntukwe narwa ukambiriria maromba wethera sibitari uri ukambiriria maromba wena uwa kumochie ukambiriria maromba no yareme yakwethira wokeria mantu yange ya mainge ya mantu yanthiguruye nkuruki yora wokeria madhabau ya weta murungu dene yotoro bwaku Biblia yatura ndene ukunerea Luka 11 mustari wa mbere kurakara atiri orerea arombaga murungu antwana one Jesu kwirerwa athiria murito wawe umwe aramwira atiri mwathani turitane kinya tue kuromba murungu otauria Joana aritanira arito bawe Jesu nari narito bawe na bareta antwana Jesu arambiria maromba yawe kankwenda okwira Jesu ari mutano murungu naine nye murungu noyorike nduwa murungu nari no batu bwa kuromba nontu namenya iwendo baba muntu ethiro ari murombi murungu ombere muntu naramutiera kanya ka urombi noke akura mu ikuromba murungu no wethiro kiromba kinyamantu kanoke ethiro kiromba into kanoke ethiro kiromba mingwanano ndiari matukuna yato na kinyantu bakuromba nkoma kwena nto bakuromba mantu yange yatiagiri kwena nto bakuromba kinyanto birabe nabio kento kionde kiraomba weka ate yaku na murungu kiunekyo kia murungu yaku kirawe yawe ndo buonde bwaku watweka mathaa jonthe kento kiu kiotegerete kento kiu kioweregete kento kiu noke kwangaratanie ukethira utiumba kuromba murungu Biblia netwera mantu ya mtu umwe wetawa Uzia mutore wetawa Uzia kuna kiroria getawa Isaya Biblia twera atiri eitarira Uzia kwire Isaya naombera kuona murungu koito kuona Uzia narungamia ate ka Isaya na murungu wawe ntekankonda kuri urontegerete ntamenya imbierungamia ate ga kuuna murungu oku ere otoma owore muikuromba no wethere kinya ipindi kana mantu yako onekana ndene ya TV iyo kuwata muno ukaga kanya kamaromba no wethere kinya wendene ya WhatsApp ni kuwete sana ukaga kanya kamaromba no wethere kinya wena chore barabo kuria bukera yabo mantu ya mainge muno mwanka atweka wowe utyomba kuona kanya kamaromba ntamenya imbi yo murungu akuwa narwa ne kwithete wowe karemwa no mweta no karemwa no muromba ni atenkuga murungu wete atire bombete nani kabweteka koiko manisha murungu antubara batyo mweta bwena nyabeteka nonto wete wengo atire bombete nani kabweteka nande botethie nande bonokie Biblia ni otwira atire wende orogeta dietwara murungu akonokwa ndene ya Mathayo atomwejele mustari wa 21 etwira wende orogeta dietwara murungu akonokwa kanaga atethwa nonto tethio bureo bwakumba utethia nike yotoma alitobe kuona Jesu aromba nabo barawatwa ni kwenda kuromba ntamenya uona ntu bakiromba na atawigagwa wote bati kuona ntu bakiromba nawo kawatwa ni kwirereria wethira kinya wewe murombi sokura karatire eitarira Jesu aromba murungu antwana athiria kuromba nonto nyume kuromba no bati kwethira wena anto kathiriria maromba wena anto akinya we duare ntukwe narwa maromba yakwa kuromba kethira ni tharimwe ndaika 30 mathaa yeli twegitarira tukiwa kwena anto baretera antwana bero barombe mwankaba kwekenda bona murungu ene nene Biblia etio turombe tukwe toshiate bya kuria tukwe ari Biblia etwira atire egitare atukuromba itubati kwitha twene egita
rea maromba no tenge ntuko shia kwiyele ukawa ndene ntuko yele ndeta marombene ndene ntuko emwe gankwenda shia tabia kurea ndeta marombene ne kwari na mwekuru mwe nara nthiguru yogeni Israeli begwe tandene yogwati ne kwari na mwekuru kana mwari waere mwekuru mnene wetawa Esther na Esther ekuona antoba Yahudi beta kuthirua ne mundu wetawa amani areta Mordekai orawari muntuo narasoka areta ari barabaria akuenwe arabera tutonye ni rombene reantuko ithatu na nyuma ya rombari na ningeta ke munene nikenda munene omba kugarura manto ya twiri tukathirua woni na ruriyo rwetu rwa Yahudi Hesta bararomba ntuko ithatu Hesta bekuromba ntuko ithatu Esa eta ke munene uria wa kwari kwe ati antuba Israeli bathirwe ni anthu bao munene aragarura manto yau kana murungu wa regoro aragarura manto yau guratweka Israeli niyo ekathiria anthu bayo ntamenya wena anthu baba ingedane yoturo munthu mweta wa murimo ora wethetwa munthu muthoku sana mirimo nione mithembe mingi kwemwe kuona ndawa kwenengete kuona ndawa lakini baraba ntegerete nkwenda obwira atiri mirimo yonthe niona ndawa kere murungu gote murimo yotiona ndawa kere murungu kinya mtu mwari na mutigiri wetawa Naaman na tomere munene wa ya Israeli kende ya kuromberwa nekiroria yetawa Elisha na munene utaiye murungu netekerie ai Israeli kwena murungu na toma muntu wawe etakere Elisha akaromberwa na mutigiri wawe yukathira na nime wetakere Elisha nero murungu ramwira thithie nekenda mutigiri wawe yumba kuthira nigwetekia mtoyo netetekere antu baba inge akenda utethio bobu inge non tware munene hamba kwethira kinyete tekere utethio bwa baraba iche manto ya mandawa kana bange nekenda ombo othethuka ende atatethukire hegwetakire murungu ukorokera kendumba yawe Elisha munene o Biblia netwiraga na hanire kwao nja aina mwiri yokaria kana na arakamata kinyethetu rianthiguru ya Israeli arere Elisha atiri kankamate muthetu yenu ndaita na ara wetu tutiye murungu ene ndeta nao ndinya ndeta ke na munene okwa marombene yawe ningacokaga nyuma ngaturia maru yakwa ao ke muthetu ya murungu wa Israeli ngeta murungu wa Israeli non tunareketie kumenya ai murungu wa Israeli noe murungu wama Biblia ni otwera ndene Luka 11 mustari yueli Jesu nawe arabera atiri bwatwa kuromba ugageni atiri Bwana sifiwe Jesu arambiria kubaritana kuromba arabera atiri bwatwa kuromba njire kuromba nekuga njire kuromba tokira nene mbiwe nabio ugathene weneo ugakira nontoge okira otewo kamyathene ku murungu na yemanto yonde ende murungu neregerete nawo mwere buro kwenda neregerete mwere imbio kurombera na kenda nkuonia murungu neregerete mwere imbio kurombera ngakuthomera kithomo kya mtu mwe weta Baritimayo wari mutumumu nwenari nara rutero wa Jericho kwa Jesu harambiri obaritana maromba harabera maromba tiokira maromba tekothogania maromba nekuga maromba nekwaria maromba murungu nathikiritie aigwane atio kuga murungu tekate kumeoro kuthogania ende na kwenda kuigwa ne atio kuga arabera atiri bwatwa kuromba bugage bwatwa kuromba bugage bwatwa kuromba bugage kawayetwe era murungu kamwana ngisukuru era murungu kotereta nyombe ku era murungu wote na irionja era murungu wethere okiuga na nkwenda gutethia nkwire atiri no urombe kinyawe safarine wetete na matatu no urombe hantu no bagerie kinyawo kiria ende iwo kumenya bora winyi bongana na no bati kuromba ndene yukunerea oroto kuthoma ra Luka 11 mustari yona nayo atwira atiri gankubwira atiri kinya kethira atiokera amoromia ontoborea are musore
untubora ari musore untubora akumwerencha mono akamudhi dhange kagia agokera amwe bila byonthe akwenda itareo wetake musore okiromba wora weta na mbere kumuthangikia ukienda gintu kina kinya kethera ategwenda gukua nontu bo muthangikia agokera akunekera kiro kwenda Murungu na kwenda nato tuambilia kumuthangikia na kumuririra na kumuthangikia na maromba yetu na twaromba ingwetekia Murungu agatwa nontu byonthe bila tukuromba we Murungu wetu haina bio gategere mantu ya mtoju wari mutumumu wa kumantora yetawa Jericho tutegere ni ukunerea Mariko 10 Mariko 10 mustari wa 46 Biblia iriuga atiri barakinya Jericho akwena Jesu na kwena aritwa bawe na kwena ntubete ninwe barakinya ntura yetawa Jericho na bare ukinya Jericho riria baumete Jericho na aritwa bawe wamwe na kirinde kingi riria baumete Jericho na aritwa bawe amwe na kirinde kingi mwana wa Timayo uria wetawa Baritimayo mutumumu ninge nkea na tugwaniro tere rwa njira nikwena tegera muntu uyu bakweya bakuruka batonya Jericho na Jericho ni nture nene na Jericho yena atumumba bainge na Jericho yena nke nyingi na Jericho yena ntoba yetwe ende begotonya goteo koje bonge to kwerwa bwamantu yathithikire kura Jericho tureo baratonya Jericho na barauma Jericho oteo koje bonge to kwewa ai begotonya Jericho ni atakwathithikire ende to kwerwa atiri ai kware na mtu mwe wari mwana wa Timayo muntu yo tote kwirwa kinyari to yake bwega twewe mutano Timayo Baritimayo mutano Timayo ko tote kwirwa rietwa yawe na mutano yo Timayo nari na thina emwe yari ari mutumumu thina ya yele yari ari nkya ko nari mutumumu na nari nkya nara iwa Jesu aumete Jericho na wewe kuiwa Jesu na aumete Jericho arauga tirende na mstari wa 47 iukunerea Mariko 10 Biblia yetu iratire nawe aigua atene Jesu uria wa Nazarethi weyete aragwata kuringa gituma akiwaga Jesu mutano Daudi mbigirwa kiao atakirire akeyokira haetigwa aye mutumumu barabonde bare atumumu Jericho barakira batigero bare atumumu hende mtoyo wetawa Baritimayo hekwiwa Jesu na naigetwe nkume Jesu ai Jesu noragia metumumu naigetwe nkume Jesu ai Jesu narioketi antobakwete naigetwe nkume Jesu ai Jesu noragia antobena metigiri naigetwe nkume Jesu ai Jesu kweno ntwathithiretie antu kande yobwira atiri barabonde bantegerete twena Jesu wetu uria wombete kuthithia mantu amanene na natura kuthithia na geta na mbere kuthithia Biblia ni utwira atiri ukurukira mporwa yawe ituonaga kworua na nande ndenda kuga atiri muntu uyu wetawa Baritimayo aigua ni Jesu narwende yobwira kwena Jesu muchore okwo mami sibitari wombo okworia murimo yaku kwena Jesu wewe na thina ya nkoro wombo okworia murimo yaku kwena Jesu wewe etwe ne murimo ya gwitwa ne thereke womba okworia murimo yaku kwena Jesu wote na mbese kuthomethiana womba okurugurira njira ukaomba kuona fi ekurirana igitarabe taskuru kwena Jesu wewe na mwana urahere ndema ukwiro mantu akare akuigwa womba muringethia hakamugarura kwena Jesu wewe na mwana otumira ndawa cia kuleva nikenda ukaita Jesu ugeta Jesu aina inya ekurita mwana ou na wari ndene otumira ndawa cia kulevya hakamwana mwega kwena Jesu wewe nokea womba kuritokene awe kamwe na itonga Biblia netwira Murungu na ukiragia kinyankea
hai kariande ya mwana itonga kwena murungu tumba kurerera na twamurera murungu oyo agatuthikira twarera murungu oyo agatuonia njira kwena murungu tumba kurerera ginyo chumi bwetu burabo unenete ndene nthiguru yetu ya Kenya bukagaruka kwena Jesu wombo tirimana na ntubaba ina mobatu ya mithemba na mithemba na kabagarura anene betu baraba ndene yotongeria no turemo gukinya kibo twaria nabo hende tomba kwaria murungu mantu yabakonie twabarombera no ntubiria ni utwira atiri turombere bonde baraba ndene yonene nikenda tugia maisha kana tugia uturo bwena thiri kwena murungu tomba weta abatethia na ubare baito bangira mantu bakomba kubanga mantu ya tethia mugongo yetu na ya tethia kaunti yetu no twire murungu tomba kwaga kanya gotonyo vizine iu no ntuno shireshina kuburi nyingi ikairia tutonya ende tuna kanya gokuruga inyo viziu twaitake murungu tokera murungu netukurombera nthiguru yetu yethira ina thiri netukurombera nthiguru yetu hige mbure kung'ana netukurombera nthiguru yetu mugongo na yumbe oturania yure amwe netukurombera aitingwe bathirikari nikena bomba gwitangura kwagiri netukurombera batwe nabo maturene yetu nikena baitangura kwagiri kwena murungu tono bagweta Bartimayo haramenya atiri narwa nkono otethio buranje so atethetie mtura ndaiyeriwe no ntuwa atara kuona kare akwirwa Jesu na kuoria ntu kare akwirwa Jesu na kunura metho kare akwirwa Jesu na kubithia mantu amega na aigwane Jesu hallelujah aigwane Jesu hey aigwane Jesu uria wa Nazarethi awejete aragwata kuringe tuma kankwenda kwera mutano baba mwareo baba muchoreo kwa mutano chia marochia mushiario kwa rore amelia kuringe tuma amelia kuringe tuma amelia kuringe tuma murungu wakwenda no wethe weru mune kunde na au amelia kuringe tuma no wethe kinyawe ngari ne kuna au amelia kuringe tuma amelia kwenda murungu ne atyo kwenda murungu na kwenda kuigwa uria kwenda arambe agwata kuringa gituma kiwaga Jesu mutano ndaundi bigirwa kiao ndendo bwira baba onde bantegerete kiao kia murungu ne ya Kenya na Kenya murungu no kiao na igana irwa kiao muntu no are yo kwirwa kiao lende murungu ona mithange kweku na igana irwa kiao na kwenda kwira murungu na kuonoro kuthangikwa ni kiugi yaku na kuonoro kuthangikwa imurimo kiongo na kuonoro kuthangikwa ni sukari na kuonoro kuthangikwa ni murimo yo blood pressure na kuona ndawo yo kunywa ntuko cionthe hoi murungu na kuona na aina kiao gakwenda tuo mwira hakwigirwa kiao no mwira dena maga kwigirwa kiao wera murungu oyo agakwigirwa kiao wera murungu oyo agakwigirwa kiao Bartimayo arawatire Jesu mutano ndaundi bigirwa kiao thigeria nkwire 48 ndene kana mustari wa 40 na mugwanja na nenana ndene ukuria Mariko 10 mustari wa 40 na inana yokauga atire na ntubaba inge baramukania ha bakemwiraga atire akireki othogani wewe koinyerekete we no ndene ku mwana kuate kuthoma ende barana boba kuthoma baikwira kira we no kya ende barabange bate no kya bakuthirongete ukirera no ntwe no kya baikwira kira no getegerio kira ndeyo kwira ndethu memurungu tumiki uga narwa kuma narwa gakira kaire ogakira kaire karata Bartimayo hanto beo mwera akire Biblia yetwera anto baba inge temtomwe anto baba inge bara mwera akire na kuringe etuma no basumbura maromba yawe no ukinyawe getorene gya kwowore ethre mutaene otwire ukiromba atori bakwira atirekira na no bakwengenya mutaene yao kaba bakwenge mutaene yao ende othethuke no ntoteke bo otethia kio Bartimayo bara bamwera akire be yabamugerera chiringi 2 bange bamugerera sumuni bange bamugerera chiringi 5 na ntuko chionde are wawo bange bamwera turakwere goro narwo tege to wakwa
ende bamwira akire Bartimayo ekwero akire Biblia etwira atiri antu abainge baramwira akire ende aratomeria koroki mono mutana wa Daudi bigirwa kyao hekwero akire arakara yake kerwa kire chanja aragwata mwanki koroki aragwa ni Bartimayo ntekira kankaromba murungu ambonokie kankaromba murungu amborie kankaromba murungu anitadene eji muntu no ethira ina thina na kamenyanira thina ewe akathugania no utoro bwatkwithira buri ende ango kwira kinya gitare tukwira uchumi kana tukwo uchumba ndegoro ebe ndegoro no tukwona kwina ntu bagwaka kwina ntu bakogora ngari ciao kwina ntu bakora hoteli nene kwina ntu baina miondo yojorinto na no uthugani antu bonthe baithe nene rori nikwenda kura kumanarua amberia kwithuganiria na kuthuganiria bange nikenda ukomba kinyabo barombera kwena antu beterete maromba yaku kenda bombo ugitethia kana yombo baita ugwatine bari mutano oyo ugwetwa Bartimayo ekwero akire na regere okira ninde Pastor Morris ntekira nkera murungu mobatu yakwa nkamera mobatu ya ashirika bara murungu anenkerete nkamwira mobatu ya tori bakwa nkamwira mobatu ya nene bande gorera ndeyo nkabwira mobatu ya nene beto ba county emero nkabwira mobatu ya mutongeri onde gorora mnene nonto deunere oromba murungu akwenda bethankiromba murungu atompa kanya na atekwenda ankira ne atoga kira manto akithukaga ne atoga kira mwana aete mtu wotheri ne atoga kira mwana okwagwati nenda wase kuleva ne atoga kira kinya interview engene abyo we muchwaira wetano watigira mtu urathukire oreo okeonaga no tewo kuthithia ugatigira baba inge batigite bikendua with itara mwaka kana ire watwika mwana orakara thina nonto mushiari naremere kurombera mwana oju ndendo obwira atira atana baba ari baba atanoshana roshia anabakwa bwinde barabo ntegerete ntukwena arwa maromba nige ntugena getomi kanisa Yesu echerero marombene na kanisa Yesu egeta na mbele na maromba na kinyato mbande goro twetakire baba wetu na aregoro tugeta na mbele na maromba neto bati kuromba na twaromba murungu agatwigwa Bartimayo akuromba Yesu na atomanira aragwa netwe antu obara bamwira kiraki ne bamwira na weta na ndenjo na Bartimayo oyo wetakire Yesu na amurerie ombera nkwiyo kyao imbio yongo kwenda na nikyo ntugwe na arwo nkwenda okuria wontegerete ndene TV yetu ya weru imbio yongo kwenda kwa kwenda kuorwa kwa kwenda mwana okuamberia kwatheka inje kuyunekete okwenda oshokerwa mukuru imbio yongo kwenda no tethie bwaku borunga more mu Kristo imbio kwenda murungu na kwenda kumenya imbio kwenda murungu na yemanto yonde nona inya Bartimayo yoyo atekuona nontu ekuaba murete kagwa atirenjara raretwa na nakuona atekuona lakini ekwiya amuri atire ne atyo kwenda kuthithiria murungu no boria hatire ne atabo kwenda murungu abuthithiria omura kwiro kyao hene na tokwenda kuthithiria ne atokwenda Mungu akuthithiria na kwenda kumenya imbio yongo kwenda hakuthithiria na menya kiro kwenda hakuthithiria haitiyari gukuthithiria ndendo kwira atire wontegerete bura bwonde okwenda murungu aina buo nonto Biblia retwira atire tukiromba tuge atire wendo bwaku murungu bothitheke nthiguru otauragwo kari iguru kwina wendo bwa murungu tiyari bothithekete iguru ina nthiguru botirathithika no mwankorombe kenda wendo bwa murungu bura bukoni otoro bwaku bomba kuthithika nthiguru otauragwo kari iguru na kwenda kuthithiria nthiguru ura ukari iguru ende were ukaromba nkethiria ndiuga atire igitarira Yesu engerie wita mutharabene na gwatirirwa kairo nene sana
narakamata arito bawe areta abo kendeta kamdenegeta wa Gethisemani na kira gyatumite tabo no getete kuromba egweta aratiga bamwe antwana arabera babwe kareni ndiguru antwaya bau batigwa ayoke badatu umweta wa Petru ungeta wa Joana nongeta wa Jakubu areta nabo kabere nabo arabera kareni aya ende burombaga yamana uuni areta antwana araromba nyumethari mwe gusoka atiri mabara badatu Petro na Joana na Jakubu abori atiri kabo mamire nonto na atiri mirebe ko mama ne kwenda kwa mu Kristo mami nonto mu Kristo wende ote marombene na mami ne kwenda kwa ya wo mami ko mami Jesu arabera atiri bukamameni boyotonya magerione kumama igotoma kanisa atonya magerione ito kuona kanisa na arua chiena ndo nyingi sio siongwa ashirika bakero ya nabange ne magerio ito kuona kanisa niko ratonya lakini ne ukabila ndene kanisa ne magerio neto kuona kanisa negwete kemaromba ndenda obura atano chia a Kristo ndene Kristo nara kunde bore ebo ndikerie tumeni torone emaromba torioke maromba uturone bwetu na torioke maromba uturone bwetu mantu yentu ya kagaruka ndenda kuromba kethiria rwariro wa Korinto kwena arua ne kwenda kuromba na wowe wende na sibitari ne kwenda na kuromba na wowe murando yakuyo thukite ne kwenda kuromba na wowe na mwana wena uremi ne kwenda kuromba na wowe na okea ne kwenda kuromba na arume bandhiguru yetu ya Kenya arume beto ba Meru nonto gategera tomurume na mithange kwe mingi mono oeta nchera baraba ingene arume oeta na arake baba wati ne ndawase kuleva baba ingene arume ko arume be na thina ne kwenda kuromba nonto bwabo kethiria gaturombe mwathani wotura Kenya na Kenya yetone ya Jesu Kristo otorea Bartimayo arombera ayetura muthikira otorea Ezekia arombera ayetura muthikira otore Elia arombera gutena mbura urareta mbura otorea mwathani Samueli arombera anaba Israeli otorea mwathani Murungu wetu tuonete Musa akiromba na tubwana ba Israeli otorea mwathani Ibrahimu arombera ruyo rwawe nani kurombera bonde barabandikeretie na barabantegerete rukirwa narwa mwathani tethia muntu wesibitari wayetwe ne murimo muna kweba nabo bayetwe ne mirimo yo bathangikia na bange mwathani kinya mirimo atena marietwa mwathani kumurombera mutegerio kuntegerete baba mwigerwa kiao mworie murimo yawe ne kuromba mwathani tuba murano yo yunegete mwathani anabaga karabatena gina anabaga karabatena ethe choke banginanja chiao choke agoronja chiao mwathani no bethere bagwatine nyoro chiankoma mwathani wakeao niko gitanga nyoro chionde ira chomba kuwata mukuru akaremwa nikuthwaniriana bawe nikenda soka kirana bawe mwathani na bende na bamenyere ngai wakeao nikurombera ana ba arena ba bieje barabonde mwathani bena oremi mwathani kurema kana kurea mwathani kwethera mtu akiathika nikirundu ya nkoma nani kwenga kirundu ya kurea kwathika toma nikenda bakathiki mwathani wetu nikurombera mwathani baraba inokea batena ngwesha kurita kugura sukari ni thina mwathani kugura mauta ya kurua ni thina mwathani baba baigirwe kiao no beberie mokea yao nikurombera mwathani antu arume mwathani kura kuonde bari kana kaingo karombera baba kwina boba ina mithangiko emithemba mwanya nikubarombera mwathani wakiao baigirwe kiao mwathani baigirwe kiao mwathani baigirwe kiao mwathani baigirwe kiao Jehova baigirwe kiao mwathani wotura Kenya na Kenya igirwe mwana ukiao Jehova igirwe mukuru kiao Jehova igirwe mukuru kiao Jehova tegera mwekoro mwathani utiginana mugwanja mwathani no barara wengwa mukuru netirana la mutiga mwigero kya mwathani mwenye kurara na banje Jehova na mwathani wethere wendo bwaku chokeria na bae thengai wakiao mwitio kurare mwathani chokeria mwekoro yo mukuru mwathani wakiao mwitana aragwati mwathani chokeria mukuru yo mwekoro mwathani wakiao kirake mugwete mwathani
kieberioni kenda kaomba kuona wendo bwaku Baba ikuromba nonto bwa nthiguru yetu ya Kenya ngarombera atongeria betu pa kaunti yetu ya Meru reka bakarebe na ngwataniro reka bakarebe ndene nikurombera Meru bonde kuma dhochi mwathani mwankanto nyere ngai wake hao miankene nana nyuke Jehova mwankana to ankene ne kamba nikuromba mwathani tugwatane ya gintu kimwe Baba mantu jonthe yaomba kuleta ndoa muntu ononge akaiwa bothuku mwathani nikuromba yeberie twendane twake kaunti yetu twendane twake nthiguru yetu ya Kenya nikurombera rais wetu mwathani uri ori gitine ngai wake hao amwe na atongeria bonde baraba kwathana bon Jehova Baba bakiatha nthiguru iji bakibanga mibango ya nthiguru iji mwathani reka babange mantu ya yonthe akaomba otethia miriga jonthe ire nthiguru yetu ya Kenya mwathani Kenya mwathani ni babati kunganira Kenya ni kuromba mwathani ai kinya mwathani igitare bakwaria mantu yakoni mugongo juu kabategere Kenya bonde bari gintu kimwe bae mwathani ngwataniro ni kurombera mwathani mutongeria wetu urotongeretie nthiguru iji ni kuromba kugie ntuku irakarungama mwathani atangaze maromba ya guchiata ya nthiguru jonthe kinya gethane ntuku ijire mwathani kana ntuku ithatu arungame auge atiri ndene Kenya narua utimtu geta ngugine utingombe kare gintu twithe tweteni marombene turombere mugongo yetu nonto maromba niyo yawokeria uchumi bwetu maromba niyo yatwambure kung'ana maromba niyo yachokiana betu baraba urite michi maromba niyo yatwamiri ina afya njega maromba niyo yatethia muntu uwe sibitari maromba niyo yatethia muntu wote na ngugi maromba niyo yatethia muntu wote na thina Baba reka kanisa yonthe Kristo ndene Kenya na nthiguru yonthe ichoke ndene maromba kanisa neberete marombere mwathani nani ndombe kuna harua ne kurombera kanisa ne kurombera mwili wa Kristo ne kurombera mwili wa Kristo kanisa yetumba kwitha na weti na mbere ekia kwaga maromba ne kyonani kurombera mwili wa Kristo Baba toma nekenda kanisa yonthe igwatana woyorea hatuma bagwatana begutigwa ni Jesu na bonde bareta nyumba yeguru barakara ntuku 10 kuo bakirombaga mwanka baraya wa kirundu mutheru baraya wa inya kanisa kagea inya kaire mwathani kanisa kona bia makaire mwathani kanisa mwathani ekari ukandene yeromba nekena mwathani muntu ageta kanisene ageta kemenyaga atiri heto tirimana na Murungu ndene maromba mwathani mpatho sie kanisene ikathira chunko sie kanisene ikathira menana kwe kanisene ukathira rikumyo kanisene ukathira bikeberu o mwathani ni maromba tutethie Baba nekenda twe antoba maromba tutethie Jehova okeria kanisa ku Jesu wen Jesu wawira atire waka kanisa ku na mirango enkomene itomba kurunga meringa kanisa ku mirango enkomene nerungami ekairi antoba maromba bakuromba mwathani na nekyo ntugwe narwa mwathani kweya giutatikia mirango enkomene ile gireti antu baromba mwathani nekenda antu Baba bashoka marombene maromba yatuma mutano babenda mutano babongi maromba yatuma mwekuru enda mukuru wawe na mukuru enda mwekuru wawe na mwekuru ateya mukuru wawe maromba yatuma ana benda bedana bagina na shiari benda na bao maromba yatuma mushiari areka kuona mwana are murigo ambirie kuona mwana are kedharimo Baba tushokerie maromba makanisene yetu tushokerie maromba nyomba shetu tushokerie maromba mwathani kinya tureo muntu mwathani twethire twene gitarira muntu aomba kwathura o muntu kwawe mwathani ethira ina kagita aomba ogeka karega ku gakwaraniria na wowe nwaranaria na ndamu baina hawa kuramdene ywa Edeni ontuko Jehova no yakwaria bo mwathani nekendo omenyora betete na mbere nekena ningo kuromba dendo mbe ku Morris Baba ntukwe narua mwathani utethie mwathani a Kristo bonde baraba ndene mwiri wa Kristo tuchoke marombene twaromba yaba tugume otugirwa no gatuthithiria orietwa na Yesu Kristo mwathani wetu twaromba na gushokia nkatho ibwega wontegerete ukethira wirutererwa Isiolo kanisa yetu ya Isiolo also praise injire wita kanene kia ndege okinyara junction egwita mata na kanene kia ndege kwina kabau kandiki Isiolo International Airport thiata kabau kau weta wetete ya kawetete kanene kia ndege antu a 500 meters
wakinya ngeti ya kanisa yetu ina kibao kiandiki One Light Ministries Church Isiolo House of Praise. Wakinyau ugatotirimo wende nentura Isiolo ocho anto awita kanisa itokugwatogeni wethiroke yau tukarombanira turi amwe nawe nikugwatoge nowe yenya kuriongoe mugeni na ndinama tugatethuka ibwega muno nontubo mpaka gita kenu na gutegera TV yetu ya Wero na ingoshokia nkatho muno kinyake atongeria ba TV eje nontubo mbetekeria kuyandene TV eje kwarania na bonthe babantegerete ingwetekeria Murungu abutethia ni kwenda kurombera wo kwenda kuonoka wotage andu na Murungu hokeria njare kunkurombere na romba riri uwa mwathani baba ntukwenarua nguya kirewe nikwirira wiya bwakwa ndekera mwathani toma ndikenda ngia ndona ugwe bombo turanania na ugwe mwathani kenda ndagwito gambitika nikwirira mwathani ndekera baba no karombo u ndina Murungu agakurekera ari wambita na ninga witika ari wabara bonde bambita batikorosho kurani ndao iregera mwathani otethie nawe wayetwe amberia kworwa wawe na thina inge kanenge mwathani omigwa neta na mbere na kuromba wakira eta na mbere na kuromba no shokia nkatho nonto mwathani na kaigwa na naigitwe maromba yaku ibwega butiwe bwega tukona na kaire amwe na wendo bwa Murungu na nyina Murungu ngeta na mbere kuborombera nabwete na mbere kundombera nonto nyawo inde mutumiria ninkwenda maromba kenda mba kumeto Murungu bwega na kuruga na uma nikenda tekambe gwatithia antu njira barande nabo na barango tumiria nikwenda maromba ethina mbere na kudombera na ningeta mbere na kuburombera na turombere nya TV yetu ya Wero program wene kenda geta na mbere guturetera unjia bange bainge baturetera utatora Murungu ibwega ngaya butharime nete na mbere no butongeria amen